Anyang laki din! Tiawanan ba'y na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidawt. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpungtutan na niya pun siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang, na, anya ayang amen ti pagungungtan nyo. No nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo pilato akabaong direk iti daga ijay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kidimot no nagbidot kayo lang iti kasta ngay pagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Sana ka nagbidaw tanakaw. Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw. Paspasam tagsarita taman itinalapak. Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha? Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym. Nalay nga mangyakar itimuhon. Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang saan ako mga ipadaka na ka? Amok nga nyakar mo timuhon ije bangkag. Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay. Asino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabos ta ang sasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Aha, di ka man naging diding awan amom. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawatam apon siyaw. Anak, ano ti bagbaga na dayjay tatang? agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano de muhon ijay buwangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adang ay papabasol naman. Hawan ng gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na pan ijay buwangkag sa ita. Sakte umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. daya Bakit Linda? Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa nakit may papan iti dagdaga. Jakban na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Saan anasayati kas tangar aramiden dayjay alinda ken kamanong punsyong. Ay jakban amo iti daya abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan, amangan kitdimat no sabali tinangiyakar. Ay na, kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta,
Duling nga ron, ti matana. Ay akat no si Gudmat aduling ti salbog abukat. Uri saan anayakar, ibugan ng anayakar kano, sakat ang pagpabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yun ni Linda ya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga, dahil tati makagapo. Ay wala gayam. Kita konsyang. Sapay iso ti kaboundariyo iti bulayo. Ang mga no pagkatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag, iso ama sa pulaan, nalaing kamay, amumutinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunaktumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla nayakar mo ti boundary aruba. Anya nayakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, si Gudmat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahugan iti ayan ti muhon tayaw. Gamita, kaslanay denden matan. Ay, di kang sasaw iti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputas sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaetan ta. Anya? Nagalasa talaga ti ugalim. Kinataom sa matan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, ano di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti siyar tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. Una yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti agoman ti daga nanang? Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti agoman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga da dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamat no iso ti agoman ti daga. Ay, awanan Saan na pa laan nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kun kunana na dayjay.
Wagas na laang dagijay iti kinaagom na. Amo matan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay magkiti Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya ti asawan, aminin nyo madlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid si Kaber. Ang mga damakang ka. Anya ka mo tag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki day. No saan mo pa'y laang nga isublit ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko sanak amabutang no itarumnak. Anya? Amangan kit din o si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dar aramidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang arog ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkore kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaan dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo't tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, ma! Katpudnumat nga men, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan nakngaw awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong ungat? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Ageng gainton biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barukong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barukong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagakay. Pangaasiyo kumata husto nga minan. Sardengan yung ti panakiap-apayo iti tatao gapulaang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulaang iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay si istoryaan dayta, nanang. Ay, sumarden ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang nga din ti makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulaang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Kasta aya. Sumurtla ang ajak maranaan numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no anak kaigdala ang ditabalay da. Anya? Anya nga tano, mapanyo mo sa rungkaran, tatang.
Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong kara na nga uray na agom. Amang ano at gamit yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din aya ti ago matao. Isumot lagayam asya anakan amaran ranaan amapmapuan iti buwangkag. Ada ka madagayam dito'y anak kaida. Agmalmalam man ang anak kaida ka. Ha? Aywan nga road punsyo. Ay, naibaglakit din tay may ka, tapno sarong karanak. Ay akatwan Uray na agum ka iti daga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya, Itatama sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, ti dagabutan ta agur uray ang mga gumakan ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay ka kaday tapno sarong karanak. Wano imay kalaang tapno insultuan nak. Ibugbugak lang te puno linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum iti daga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman ti daga. Narigaten. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum iti daga ti akin daga. Andiyan lakit din. Imbagam ka ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amalipatan. Kat, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot yan nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numat. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap apa na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghayhaybladan na. Tilo ko abukat. Anya? Nungay nakaro ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arod. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ija balay da inton malam. Mapan kumamot sarong karan ti salbag nga agom. Uray agom akit sarong karan tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo't no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapastre ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sarong karan, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay mo't kit di Alang nga rod nanang, ing kayon bareng paster kan na kayo di tabalay da. Kunsyang. Wan, siyak da itoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sarong karan ka. Anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. San mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo, iti daga. ay, si kakit di mo. Imay kan sa laang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat?
Ibagbagak laang mata. Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasaya at ka din o kasta. Sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumamatan. Sardengam kumamatan ti panagagagom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag ket sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangig ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dengdengken ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagagagom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yan ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Iso dayjay ti BF mo, Trina? Wan, amok, uyaw manan. Dayta kinapintas mo. Dayjay matlagayam a delivery rider ti pakatanagan ti pusom. Ay, guwapo mat ani Dodds. Anya tinagan na? Dodds? Sipud no anagan na ah. Sanan, uyawom to manang. Dods no dods. Mano atawan nan a delivery rider. Nagngisit jetel-tel na. 5 years matan ah. Dayta ti pakiasawaam. Agpanunot ka mat Trina. Saan nakaamabihag dayta a tao? Patyan na. Hello? Anya ti ko ng babes. Kunak, break tan. Ha? Ay, isan ko amang gunay babes. Mapanak kami nag-delivery ti parcel. I-text ko latan kan ka. Tulang. Umawag agtukan ka numalpas ko ti trabaho, babes. Ay saanan ta break tan. Bye! Oh, Dodong, nakadeliver kan? Nagsapan. Diakon kaya ti agbiagang ka. Ne, taapay. Nagluko kan. Apay nga ibagam ti kasta naghimas ti mga ni ti papaitang kanigado. Sa anak ngagang angaw ang kan. Talaga akayat kundi matay. Asos. Apay aya, pagkaskastaam. Smaryosin. Di ka man aglibya kasta. Nagwapo ka nga baro dyan. Agsangit ka kidin. Nagsagit gayam ti may break ti girlfriend na angkal. Imbreak na ka JGF mo. Oo, angkal. Sapay anniversary mi kumain dun Sabado. May kamano nga anniversary yaw. Makabulan angkal. Makabulan lang mga gayam. Sakiting kidin, dinagam mo. Love ko nga min ni Trina. Dahita, jay kadwam amapan mang mangan iti fishball kin kwek-kwek. Oo, angkal. Sa mo anapintas. Napudaw laang mag. Long hair angkal. Iso ti kayat ko, long hair a babae. Di mo amaw, no pinurpor dahi tabuok na, kun kinuto. Agsangit taksan angkal. Ay, pangasim abarok, saan adito? Makita da kadagiti pada ta delivery rider. Ijay kagsangit, datay awan makakita.
Narudak man? Awag nga awag ni Dudong. Saan mo asungsungbatan? Inidap ko ba kay din at cellphone ko? Tapno mauma. I-block kon san. Ay katwan talaga saan nakasardengan dayta? Kunak lang nga rod a break kamin. Talaga love na kanya. Love ko man kit di basit, kaputa kairing. Ang agat lingat mat. Wanan, adamat itsura na abaset. Ngam, jay iyam amukan ka. Sigurado ang magustuam. Anya tinagan na aya? Yam amo kayo. Saan ka madanagan? Lods, umay kamangan. Tanalakalaang dato'y ginatang ko apapaitan kin igado di da karinderya. Awan ganas ko ang mga nangkal. Di ka man. Umay kakideng, tani, napudot pa dato'y si Daem. Umay kan. Mapana kay boarding house ni Trina. Lah, kunak mo no imbreak na ka na kunam. Nasken nga glinawag kami. Apay akas jay. Nagbiit kami pa ilaan kat i-break na klatan. Idinto tawang mo ti basol ko kun ko ana. Dita ka nangkal. Baraw! De, mangan ka pa ya! Sayang dito'y papaitan kin igadaw! Dudong! Agsubli ka! Trina, agsarita ta ko ma. Apay nga may kapailaang. Imbreak ka lang nga rodan. Agtungtung ta ko maamat Asino day tahan eh? Agawid kan. Ay, apay, sino tayo tayo? Boyfriend ni Tirina day to eh. Nagbiit nakmatan ngayon sukat. Idilaan kalman ngayon break nak. Ita, addan adagos ka sukat ko. Apay bro, ada problema? Saan na ka nakayat ni Trina? Iso nga day wamon. Saan kan nga agpakpakita pa'y kanya ka? Ni Sherwin ang ti BF ko. Ada bukod na ang negosyo. Ada kondo na kan ada BMW na. Iso dayta, nakaparking dita kalsada. Oh, Dudong, nakatunga nga ka man dita. Inta nagtrabaho. Diyagon kaya ti agbiag ang kail. Maria Josep, tumal na ka man. Nagadudita ang babae. Oh my God, Dain. Taday, aruman ng ti i-deliver tan. Diyak kaya din ti agtrabaho. Awanan serbi ti biag ko. Nagado nga. Tumakdir ka kadiditan, ta makakuta ta ita. Sa amon to panunutin day ta ayat-ayat. Numalpas ti trabaho mo. Ala, umaikan. Nakitak dyan post mo ija FB. Nagmayat man dyan restaurant na nagdata niyo ka ni Sherwin. Siyempre, negosyante ko naman ti BF ko. Bagay kayo. Nabasam ka di dyan comment ko ija post mo. Katwa na, in heart ko pa'y Gwapo ka napintas ka mat. Kas kayo la artista. Kalpasan anang restaurant kami, napan kami nagmall. Nagado ti ginatang na para kanya. Oh, makita? Ag-thank you ka kanyak. Tainretok kan ka ni Sherwin. Thank you! Imbag ta-imbreak mo day a delivery rider a BF mo. Anya ngay matikabailan na pangidatan kan ka. Ijay igid-igid. Barbecue kun isaw laang ti kabaulan na agatangan para kanya. Itay ko pa'y laat pindu-pindutin da ito'y doorbell da ito'y akundo. Ngam awan mo timang loka titiri daw. Anda nga tatao dito ay. Maminsan pa man. Oh. Nagsiksin a babae. Hello. Ay, ma'am, delivery. Midnight snack mo. Oh, nagbanglaw. Ay, thank you. Mabisinak at talagan. Tamadama ak nga go workout. Ay, kasta ka di, ma'am.
Uray lang ako minidday pa eh. Sige ma'am, mapana kon. Di bale, na-i-deliver ko matan di order mo. Okay, bye. Uray di pa nagbay na. Nag-sexy adanggan. Umay kan dodong, taginom ta. Aginom ta, Uncle? Wen, kimatang akong itibirkin pulutan. Umay kan, tapag tungtungan taman ti sakit tinakam mo. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ag istorya taman ita. Maipapan iti kunam at GF mo anang i-breaking ka. Oh? Ipalagip mo man, Uncle. Kakaisuna, dandani ak maka-move onan. Dahito iti bagaking kadulong. Saan ka nga agladingik? Tamakabirok kan tupay iti babae. Amas dakkel ti masangwanan na ngamday ta Trina. Ay, awanan, Uncle. Ni Trina laang ti pinaka-special a babae para kanyak. Iso laang, Uncle. Na. Tagsangitan. Saan mo abagay tagsangit? Di mo man virgin ti kinagwapong baro kay... Ay, nako. Agsat ka day. Sige. Shot! Hello, lover boy. Hello, matkan ka? Daytoy ka din di order ko a pizza. Ay, iwan, iso day ta. Kunakon kat, si ka manantag deliver. Mabalin ka din nga iyunag mo. Ay, iwan, ma'am. Okay, iparabaw mo di talamisaan. Ay, nagpintas matkan day ti kondo unit mo, ma'am. Mabalin ka di akadwaan nakamangan iti day ta a pizza. Nagdakkel nga min unay kat. Amumatan, agmay saak laang ditoy. May saka? Kunam? Ay, apay nga minta extra large mati in order mo. Kan, 2 large as soft drinks? Para ka data. Anya? Para ka data adwa. Extra large pizza kan extra large drinks. Apay nga inraman, nak? Apingin raman ka? COD nga min. Cash on delivery? Crush on delivery. Ha? First time nakita ka, crush kan. Kaskan ka ti kayat ko iti may sa lalaki. Tall, dark, and handsome. Kasta ka di? O sige, agtugaw ka, tagam amuta. Lay tinagan ko. Si Kangay. Dodong. Dods for short? Dodong latan. Jack kayat ti short. Kayat ko at atidog. Anagan. Ay, salbak adudong. Tawang matay. Agalas Jason ni Terabe. Ay. Madin sa dayto mapaspasama ka. Sapay aduti patpatayan da. Ay na, saan mo kumaa? Yan adayom. Karagok no dadaki sa mapasamak iti dayja ka anakak. Sapay siyak tinangawis kin kwa nagagbalin na delivery rider. Ay, ano nga tan? Tan naka-off mo tan yung cellphone na. Oh, Trina! Okay ka laan? Ang sangsangit ang laro din, damagang pay lang na okay Among ngay, magdram-drama ka laang idi mawag ka. Broken hearted ako. Tsak maawatan jay text mo kanyak. Tabali-baliktad mat ngamin.
Kasano ko mga broken-hearted ka ako, Nam? Intarayan nak isalbag a Sherwin. Sa inretom kanyak scammer matgayam. Ha? Kuna namat ang negosyante, kan bak nang. Awanan ti karga ti ATM ko. Anya? Digital lover boy scammer matgayam. Anda kasta itan? Nagano ti GF na iti online? Kasano anamwam? Kachat ko dagiti sa nga pulo a GF na. Kan may sa ti kapadasan mi. Diyak mo akas tagayam day dya, Sherwin. Diaka mo, no maikamano maikapituak a GF na online. Nagadon? Uray la kumamat no si kati number 1. Naalan at iselfon ko. Inyutang na pa'y tinagan ko. Inana na pa'y ti amin akarga ti ATM ko. Sana bali, kaduan kay dya police station. Agreklamo ta. Nakasakit gayam ti agpalin ang biktima. Biktima iti ayat kan biktima iti scammer. Ayanan nga hindi pulis ang mga sikaso kadata. Diyak man amo. Ada ngamin imbestigaran da di taunag ti station. Saan datan samot ang masango? Masango data. Aguray ka laang. Nas ka na may reklamo ta dayjay alalaki nga nang scam ken ka. Si kansama ni Trina. One shock. Amamunak, Si kajay GF ni Dodong. Aka nakak anang i-break ken kwa na. ex-GF na. Awan kami. Apay nga adda kayo dito police station. Saan nga ron ang nagawad di ka nakak? Umay ko i-report. Tanay, 24 hours nga awan si ka. Ay ala. Si ka, apay nga adda ka dito eh. Ay, nabiktima iti scam. Tumal na ka man. Ay pudno mata. Intarayan na ka dayjay alalaki. Kalpasan ang maala na amin ang kwartam. Malagip ko lang aron amin nun. Uncle, nadakon. Dodong, nagagapam. Ken, ha? Sino day ta, wow, sexy akadwam. Nalaki din kanakan. Naglaing kang agbiro kain. Nilay. Girlfriend ko, Uncle. Hello, Uncle. Naibaga dagiti kakadwa nga da ka dito'y police station. Tapno i-report na ka missing. Nagpatpat ngamin nga da ijay kondo ni Lay, Uncle. Ay, ay, kay, kasanungay day tatri na. Ada magaya mon GF ni Dudong. Apaw, nagseksi daw. Naimbag man, taadan adagos ti kasukat ko di tapusom, Dodge. Saan akas kanya? Nabiktima. Ala, congrats ka na kayo, adwa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mare, anya nga iti baro ala kum asim mangpad. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, Mare. Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nag-busy ak ngamin. Iso inton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, Mare. Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Katuan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso anapatag ti time ko para ken kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, mare. Ay, basta. Umay kanto ija balay, mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas.
Kas, ti kabarbaro asang pa. Wen, mare, I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay amo ta saan namut na ibaga itay. Ngam sigurado nangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga bagbagam. Ay na, agyaman unay lakay. Agyaman talaga. Ay na, nagpintas mo tanday tayong padas mo, mare. May bagay unay gan ka. Nagmayat day to'y kulay na maray. Wala nga ron, mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka dahi medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang dahi ta? Gatangak day to'y kanjay kulay red itay. Apaw, duwa nga ron. Mare, kakaiso na nga adda nito nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itid asawa na nga igatang na iti dress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akon di itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga ron, saan kang ikan iti discount? Tadamit kami nilakay mo. Anya? Ay, sika talaga mare. Discountan nakmet ata ni Dwatiga tangek. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakit. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kit pudno mo ti bagbagak bakit. Anya laki din. Nagpintas pa'y na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da dya bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, numapinpintasan ka kankwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din na yan. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy kon. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, mare. Ha? Ayun mare, nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti dayta. Ni bakla, ginatangkukan kwa na idi na minsan. Dua ti ginatangkukan kwa na. Red jay may isa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti may isa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Ha? Adda ka di ibagbagam mare? Ay kwa, awan mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti panag-live ni Nicole, tagkita ak mamot iti kasta address mare. Ayun na mare, saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamot may bagay kanyak mare. Wow, nagpintas matanday jay, imain ko man. Oh, anya day taboy-boya bakit? Ni, kasla ni bakla mo day ta agla-live. Ah,
Ay, wala kay. Nagpipintas nga ro ti bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya langkit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti maysa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin di talo nga in mind ko. Ah, makaamu ka iti pagbayad mo Awan maitid ko. Amumatan alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya ka lakit ding. Ne, dress mo't dagita imot mo, mare. Juan Mare, mapan ko man idrop, ijitersena ni bakit inga. Ha? Talo da ito'y bohemian dress. In mind mo't ni ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadon? Juan Mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga kan ko nga ibati na latan kini bakit ingka ti bayad na. Nagnaaki ti tersena ni bakit inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay address. Dagiti in mind mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat anaal-ala? Apay ngamin asaan mo amapan-alaan ket in mind mo nga road. Kuwala kay. Diyan kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilinding ko di Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay ket, kasano nga road itan? Ket ni, in-drop da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot daya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lang kay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaan adagos dayjay. Ay ingka alaon. Di mo orayan ang makaungot kan kadayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Amo Mare, agas asukan ti agong pwede day nga ikang. Ha? Taapay, mare. Tilansa mga min masungsungsong na data nga agong mo. Iso nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni pakiting ka. Ngam agasam man. Aging gaita, saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin nakday dyan nga ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko kenkwana. Nga uri naka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madamati live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko mat. Taadda nagmine. Ngam, ay na. Haging gaita. Adda pa'y laijayan ni bakit ingga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaan kalpasan ti talo pa'y ngal daw. Saan lang nga kasta daramida kan kuana ko naktuman. Anya laki din. Don't me kunakmanin. Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamot gayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni bakit ingga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idi kalman. Adamo tiin mind na nga innam ablaws. Nakuna na nga idrop ko kanulat tay jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan Ay, sana din ko. Ipanmulatan ijayan ni bakit inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam.
Mano ay ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa manong. Isu a 570 amin daytoy. Sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia? Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagijay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista kijay? Wen ka de. Makapasuron day nga aramid mo. Siyak pa yun ti mababain gapo iti kasta nga aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Ay, joy minor ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang aro day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakit na talaga ti ulo na dyan, babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ika ang dyan drop ko address si ayan ni bakit Inga? Diyos mio, Mar. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang nga nalala? Siguro akit awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amay ni tilako takin lako? Tani, makapasuron mo tikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalaangan iji balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man tiropan na iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jengar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia. Ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Kiawanan bain na babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na ken ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanuken ka iti messenger ngem pulos asaan mo mat nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka uray mat da tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaem ngem saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamet a joy miner, may stock ti item gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da. Taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na ditarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit ding. Ne, itaman pa nga imay ka dito yung balay mi, ang makapaasar tirupa na. Si kakit di mo't mare, pangaasim mo't i-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mo? Ay, uwan mare. Adto iti bayad ko ken ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare. Basta i-delete mo kumaati post mo. Nakababain nga minunay. Naina, among matgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkin ka. Kwa? No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas ken maibagay kan ka. Ala, sige, main ka main. Into no malpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan ang maulit, mare? Ikarik dayta.
Don't me, kunakmanan, ha? Ala, inkapay iyayan ni Lydia. Inkabayadan ti rumpang abayadam ken kuana. Tani, impos nan samit langin ti rupam. Anya! Si kakit dimot, Mari. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mari, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko ngamin amin ka ni bakla dya inutang ko ka ni katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka ditoy tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, Mare. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignore mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, Mare. Pangaasim, i-delete mo ko matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan akon nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Agasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala. Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adang ganti ibagbagak, taam mom abasol mo, salbag ka. Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko ma, no si kalaang ti maibabay ni ti kastang aramid mo. Saan mat, tauray sak nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Amo ngay mare. Damag ko anangabak kano ni Darwin idikalman. Kasta, kat manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all kunak manon. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, Mare. Mga baktan tumit. Saan pa'y nga ita? Ay wala, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O Mare, adda ka din numerom at hayaan para inton rabi Ay, adan na, Mare. Sakpay ti kunam. Ngig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, atoy. Sanga gasot ti tayak. O sige, wano, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, Mare. Urayon nak. Agpulasak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam. Taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Anya, titayam luseng. Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala mo iti day ta numeraw. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga isumutan at inumirog ita. Sapay la kumata isu ti rumuar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumeraw. Kwa tata, 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy, sanga gasot ti tayak.
Ay na, nagdakilang ngay. Ay, wala tata. Iti kasta, no mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya ijay daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain sa ang muin na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga addain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi nga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuota ka na nga bakam iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ta, ididwa titawan ni Luis nga anak ta. Malagi pa pa'y mo dahi, Mike. Dua tawanan ni Luis iday. Mano tawon na itan, inamain. Upat na tawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya, Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, si kamo gayam Darwin. Mangtad ka mo tinay, ti balato may. Uwan nga rod. Naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Malala. Antaw ti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata, day talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumaray. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abale? Tagawid kami matla ang madamdama. Ay, una, agur urayaw nagiti asawa yaw. Bayan nyo nga aguray danana. Adda kami laang mat dito nga agur-uray iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya? Ay, sabagay mo't kitdi Mala, urayan nyo nga raud. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay, talaga kadi-adimon maliklikan day tabi siyam, si Kamileng. Ha? Anya kamutay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag, siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganantayaw. Day tamit ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka la kuman lakay. Saanin ang maulit pa'y? Saanin ang maulit pa'y nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya ti lapas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga bakak, mairanod kamot laeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi eh? Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang tamanga bakak. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas at talaga no kasjay.
Salbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo, kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mangabak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka ngarong paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ngagtay ti meeting? Ay, awan paray. Sa anak na isasam iti kakasta banag. Uray niya klase ti sugal. Ay, nasaya ng baray. Kasla baliktan mag. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na no. Saan na makatayo? Ay, naku namon baray. Podno day ta nga imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Day ta nga rod kay. Awan pa'y baray. Iso nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan day ta panagtaytaya na. Mawanlat ta. Na ito lang na talaga day ta. Waiting nga day ta. Manganain kunak! Na, takas lawan dengdengin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Manganain! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang sumanawa, manganain. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Umday tamulag, sumsumana ter aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak ngamin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Ag sumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni Bagag Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Ah, kasta ka day. Amok nga urahin damanin nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day jakin na adik day tiwiti ngay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtibalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na yung araraminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama paray. Ay, huwag nga raw. Oh, mabalim mga agtalang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urahin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya na no kasi paray. Ay na, sayang at talaga. Sayang at talaga, maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak at talaga gapo iti asawa. Sumanao nga minukas di nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang at talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. No talaga asaan kang agbalbali o agsina talangay. Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang matipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang mati pabasulim may. Basol mo at talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturod mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na.
Saan mat siguro akasta, Mare? Si kakit di mat. Iso ako nakankwana. No siyak ti karitin na itisina. Ay kayat ko No agsina kami, amangan no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanyak. No kasdi nga ammo na nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangpetak iti balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamat. Saan, Mare? Amok anagawid da ni jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypaiso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Mare. Pinanawan da kaon. Mabainak mo tamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya lang ti may bagadag itinaganak na kanyak. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y nga agtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabailak asaan nga agtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day waiting. Pinanawan nak dagiti agamak. Ha? Ay, saan mo't adakas ti agtaya iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalata naging gamamwam no niya tilabas. Mabalin ka limit ay ati kasta. Ada asawa kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulagi ti katatayam iti wideng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko. Anya? Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Juan Mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababain. Ha? Manumaten alawas nga awan da dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kan ti asawa. Ne, nakaskas daaw Si kakit dimot, Mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngam day ta waiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kun saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surot ka asurot kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayaten asublyan day ta ahuiting, Mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.